Sandra Afrika е српска поп-пејачка позната по своите провокативни настапи и песни. Кариерата ја започна како танчерка во спотовите на познати пејачи, а подоцна се проби како соло изведувач. Популарност стекна со песната Африка, пошто го доби и уметничкото име. Во ексклузивно интервју за Hype Македонија, Сандра прокоментира ситуацијата со наводното неверство на нејзиниот партнер, кој го поврзуваат со пејачката Ивана Бум Николик. Откри детали за односот со МС Стојан и уште многу други новитети. Погледнете во продолжение. Сандра, здраво, добре дојде во Македонија. Како се чувствуваш во Скопје? Што има ново кај тебе? Hvala ti. Ovako, dobro sam, malo sam umorna, radno, stalno se radi, ali sve je super. Kad je moja publika tu i kada su nastupi, ja sam onda onako, da kažem, raspoložena i super, tako da ne vidi se umor na meni i uvek mi je lepo kad dođem u Makedoniju, stvarno. Sandra, kaži mi, која е тајната на успехот да се обстане толку време на естрадата? Nema neki recept sada i po kom treba da se, da kažem, vodi, da se gleda i kao tako radite i tako će da bude. Pravila nema, ali definitivno mislim da trebaš da budeš onako, pre svega normalan, da budeš normalan, da ne budeš uobražen, bezobrazan. To ljudi osete, ljudi to ne vole i mislim da negde ja sam ostala ista. Eto, svih ovih 18 godina nisam se uopšte promenila, niti menjala. To kogod me upozna, svi kažu, joj, kako si super, kao. Tako da, mislim da je to veliki uspeh. Sandra, moram da ја разрешам за македонската публика мистеријата. Дали стварно ти си причината за разделбата на МС Стојан и Зоран? Jo, ne, vidi, ja MC Stojana znam dugo godina i mi smo sarađivali stvarno dugo i evo i sada smo posle par godina snimili opet pesmu. MC Stojan on je tako malo luckast, on je tako malo lud i on gleda sve nekako da njemu je sve marketing, njemu je sve show, idemo pravimo show i tako sav je takav je i onda sam ja onako bila zatečena na bini, skroz je bio lud. Ja rekao, stari bre čovječe, ništa mi nisi rekao, jesi normalan. Kakav marketing, on je blesav skroz, on je jednostavno takav i to je to, mislim, kad ga upoznaš onda shvatimo svi da je takav. A ja sa Zoranom znam se, super smo, okej smo, tako da ne znam ja šta je između njih bilo, stvarno ja i on u tome ne pričamo, on ima svoje, ja svoje, tako da super smo drugari i to je to. Сандра, гледам во некој интервју сега неодамна дека имаш и раскажано една интересна анекдота за некој човек од твојата публика што си во нога, а поради тоа што не си му испеала песната. Da, jeste. To je bilo na početku moje karijere, ja sam bila jako mlada i došao u klub, tražio je pesmu, ne da nisam htela, nego ja sam i duže pevala nego što je trebalo i moralo je da se završava jer je klub radio ne znam do koliko sati, već smo bili onako gotovo. Ja sam rekla nije problem, ja hoću da otpevam pesmu ako dozvole, ako kažu u klubu, ako sme, međutim nije moglo i morali smo zbog valjda svega da završavamo i onda je on tu pobesnao i sebi nogo. Mislim, to je sada kada pričam onako, ali tada ušte nije bilo ni malo prijatno i ja sam bila baš na početku karijere, bila sam klinka, mlada sam bila i za to je meni sve bilo onako šok. Ali to je jedino, kažem, eto, što se desilo nešto, da kažem, onako baš strašno. Koliko radim, 18 godina, nikada nisam imala neke takve. Сандра, морам да те прашам за Микша. Во едно интервју на нашата телевизија во Србија изјави дека тој е крив за прекинот на вашата врска. Меѓутоа, јас сакам да те прашам како е да се работува со бивш партнер толку време и после... Видите ga kako je, tu je. Odlično. Evo, odlično. Ceo put od Beograda do Makedonije smo se svađali. Šta ćeš, kako ćeš, šta ovo, šta ono. Tako da, pa do, Mikiša je super, nego on ima to tako, znaš, on ima taj neki stav i njemu je posao jako bitan i on ima to tako da to sve mora da bude perfektno, mora da bude ovako, mora da bude onako, mora da se zna kad će šta da se kaže. Kod mene ne. Kod mene sve spontano, ja sam takva, idem pa šta bude, biće, kako bude, bude. Nekako sam takva, odgovorna jesam jako, nikada nijedan nastup nisam otkazala, nikoga nisam zeznula, da tako kažem, da ne dođem ili ne znam šta, to kod mene ne postoji. Jako sam odgovorna što se tih nekih stvari tiče, ali opet u neku drugu stranu sam mnogo opuštenija nego on,
ali dobro, valjda se zato i slažemo, ne znam, posao je u pitanju, tako da borili smo se 18 godina za to i nekako mislim da treba да будемо обоje tu. Сандра, медиумите пишуваат нормално после твојата изјава дека твојот бивши партнер Владимир си го затекнала. Дали е вистина дека таа пријателка била да, Ивана? To pa svi znaju šta i kako, tako da na tu temu možemo da pređemo na drugo pitanje. Više nikom to nije zanimljivo, tako da šta je bilo pre 10 godina, koga briga. Сакам да те прашам, актуелна е темата за Евровизија. Што мислиш за изборот на вашиот представник на Евровизија? Meni se sviđa. Ja sam slušala Mi Mercedes pesmu i meni je cool bila, ali dobro, opet i ova je pesma dobra, tako da nisam puno, ja sam radila, tako da nisam puno obraćala pažnju, iskreno da budem, ali evo ovo što sam propratila, sviđa mi se. Da li ti bi se prijavila za Euroviziju? Ja ne znam, iskreno, nisam nešto razmišljala o tome, stvarno nisam nešto razmišljala, što da ne, mislim, nikad se ne zna. Tako da za sada ne, ali vidjet ćemo. Da. Сакам да ми кажеш за крај како успеваш да ја задржиш фигурата толку убава. Сите девојки ги инсталира толку. Немој то да, не знам, borim se ja. Znaš kako, ovaj posao stvarno jako je naporan i dosta ti vremena onako izuskuje i ne možeš da se posvetiš sebi kako treba, tako da ja jesam ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, da kažemo negde slobodna, ali opet to su druge neke obaveze, onda moraš, ne znam, jedna emisija, druga, moraš da uradiš ovo, meni već tu se skrati nekako nedelja i ja nemam vremena za sebe. Naporno je jako jer ne mogu baš sve uvek da uklopim i trening i sve, tako da ne treniram sada, ali ja sam neko ko ima dobru genetiku. Variram uvek sa 5 kilograma gore dole i to je to, ja kad idem se ugojila 5 kilograma, ja stajem, evo sad sam upravo se ugojila i stajem odmah skidam, eto sad sam kao na nekom režimu, na nekoj dijeti i to je to, eto u principu nemam neki recept. Mora da se ne jede. Znači mora da se ne jede i to ti je jedini recept da se trenira i to je to. Eto, nema drugo. Кои се плановите за во иднина, за новите песни, новите проекти кои што ги припремаш? Da, pripremam i novi album, vidjet ćemo kada, šta, kako. Bitno da je to u pripremi, da pesme se krčkaju, pravimo sve, a pre toga će izaći, da kažem pre leta, jedna još pesma, spot je urađen, tako da ne znam sada tačan datum, evo gledamo kad, šta, kako, tako da još jednu pesmicu očekujte od mene, nešto onako malo drugačije i mislim da će se svideti ovoj mlađoj populaciji. Сандра, ти благодарам многу што прифати да бидеш нас соговорник, ти посакувам прекрасен настап и да се видиме уште еднаш, се надевам. Može, vidimo se, naravno, ljubim vas. Ja sam Sandra Afrika, a vi gledate Hype Makedonija.